Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para jemaah salat Jumat Masjid Al-Munawwarah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan salat Jumat berjamaah, kami dari pengurus Masjid Al-Munawwarah menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan Masjid Al-Munawwarah Kanton Permai Palembang per tanggal 13 Juni 2025 bertepatan dengan 17 Zulhijjah 1446 Hijriah. Yang pertama, bertindak sebagai imam dan khotib yang terhormat Ustadz Zikri Amrullah SH. Kemudian untuk muazin yang terhormat Ustadz Nur Muhammad. Kedua, laporan keuangan per tanggal 6 Juni sampai dengan 12 Juni. Saldo awal kas per tanggal 16 Juni 2025 18.800.000 rupiah. Penerimaan kas dari kotak infak salat Jumat, kotak infak Idul Adha dan infak biaya PDAM sebesar Rp14.300.500. Jadi untuk diketahui bahwasanya kotak infak Idul Adha sudah termasuk sebesar Rp10.674.000. Total kas tersedia Rp33.100.500. Sementara pengeluaran kas sebesar Rp7.958.500. Saldo kas pada tanggal 12 Juni Rp25.102.000. Sementara untuk saldo bank per tanggal 12 Juni sebesar Rp16.850.020. Total kas dan bank per tanggal 12 Juni Rp41.952.020. Palembang 13 Juni 2025, Bendara Masjid Dr. Andes Haji Abdul Hamid Husin KCA, Ketua Pengurus Masjid Dr. Haji Hendri Faroza SPB MH. Para jemaah yang kami hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon kiranya keikhlasannya untuk sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah kepada para donatur yang telah memberikan infak sedekah baik pada hari Jumat dan Idul Adha tadi kepada Masjid Al-Munawwarah Kanton Permai Palembang. Semoga para donatur diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Kemudian sebagai bentuk imbauan, yang pertama kepada para jemaah, bapak-bapak yang di belakang, baik yang baru masuk ke dalam masjid, agar kiranya mengisi saf depan yang masih kosong. Sekali lagi kepada para jemaah, bapak-bapak yang di belakang, agar maju mengisi saf depan yang masih kosong demi kesempurnaan sholat Jumat kita. Kedua, yang membawa alat komunikasi atau HP untuk sementara waktu mohon dinonaktifkan. Ketiga, kepada anak-anak, adik-adik yang di belakang. Sekali lagi kami ulang kepada anak-anak, adik-adik di belakang agar tidak ribut pada pelaksanaan sholat Jumat nanti. Kepada orang tua yang membawa anak atau cucu, mohon kiranya untuk didampingi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawt wa man laghaw fala jum'ata lah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi khatib akan menyampaikan dua khutbahnya. Berkenaan dengan itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ketika khatib menyampaikan khutbahnya, maka dilarang kita berkata-kata sekalipun perkataan itu menegur orang lain diam. Barang siapa yang berkata-kata, maka sholat Jumatnya menjadi sia-sia. Oleh karena itu, mari kita dengarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil muta'al, al-munazzahi minasyuraka'i wal amthal, alladhi bayyana li'ibadihil harama wal halal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tuslihul qalba wal lisana min fasadil a'mal. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul munqidhu minad dhalal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bil ghuduwi wal asal. Amma ba' fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji milik Allah, kepadanya kita memuji, kepadanya kita meminta pertolongan, dan hanya kepada Allah jualah kita memohon ampun. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, para pengikutnya, kita semua, amin, Allahumma amin. Hadirin, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, ketika azan Jumat berkumandang, bergegaslah, ingatlah Allah, tinggalkan sejenak daganganmu, tinggalkan sebentar kantormu, tidur siangmu, karena sesungguhnya keutamaannya jauh lebih besar dari apa yang kamu ketahui. Maka hadirin kuliah ini, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kapan terakhir kali kita membuka Al-Quranul Karim? Kapan terakhir kali kita membuka lembaran kitabullah, memahami maknanya, dan kemudian mengamalkannya? Satu-satunya mukjizat yang sampai hari ini tetap dirasakan oleh umat manusia hanya Al-Quranul Karim. Kemana tongkat Nabi Musa? Kemana kehebatan-kehebatan dan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Sulaiman? Mukjizat-mukjizat itu hilang bersama perginya nabi-nabi tadi. Tapi Al-Quranul Karim, Allah katakan, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an tasaddi'an min khasyatillah. Andaikan gunung
makhluk Allah yang paling perkasa di muka bumi, Allah berikan akal untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran, gunung itu pasti akan terbelah saking takutnya ia dengan kebesaran Allah. Hadirin, kita para pemimpin keluarga, para lelaki yang sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarga kita di rumah, membutuhkan petunjuk dan bimbingan. Untuk apa? Agar makanan yang kita suapkan pada anak kita, pada keluarga kita, halal dan baik. Agar pakaian atau kendaraan yang kita berikan pada mereka bersumber dari gaji yang halal. Dan semua petunjuk Allah itu, hadirin, sudah Allah ajarkan dalam Al-Quran. Allah katakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Tapi ternyata kita jarang membaca Al-Quranul Karim. Sebagian di antara kita tidak mengenal kecuali menjelang kematian. Sebagian di antara kita tidak mengenal Al-Quran kecuali saat sedang sakit. Sebagian di antara kita tidak pernah melihat Al-Quran kecuali menjadi hiasan di dinding. Padahal Al-Quran Allah turunkan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Yang ingin belajar berdagang, baca Al-Quranul Karim. Yang ingin berpolitik, baca Al-Quranul Karim. Yang ingin sejarah, baca Al-Quranul Karim. Yang ingin hidupnya sejahtera, yang ingin selamat dunia dan akhirat, baca Al-Quranul Karim. Tapi sejatinya kita benar-benar umat yang tidak tahu diri, jamaah. Ayat yang pertama kali Allah turunkan berbunyi Iqra. Kita diperintahkan untuk membaca. Iya, betul kita membaca, tapi apa yang kita baca? Kemana Al-Quranul Karim? Kita lebih suka membaca berita, membaca caption-caption di media sosial, berdebat tiada akhir di kolom komentar, menghilangkan waktu-waktu kita untuk sesuatu yang tidak menunjukkan kita pada jalan yang lurus, padahal kita tersesat. Allah katakan dalam hadis qudsi, kullukum dhallun illa man hadaitu. Kalian semua tersesat, kata Allah, kecuali yang aku berikan petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka minta petunjuk padaku. Kita setiap hari meminta ihdinas siratal mustaqim, dan Allah sudah turunkan kitab hidayah untuk kita, tapi kita tinggalkan. Hadirin, jumlah umat Islam di Indonesia saat ini 200 juta lebih. Jumlah kita jauh lebih banyak dari kaum kafir, jauh lebih banyak dari orang-orang yang tidak beriman. Pemerintah kita kebanyakan muslim, tentara-tentara kita, polisi-polisi kita kebanyakan muslim, pejabat-pejabat kita, guru-guru kita kebanyakan muslim. Tapi tatkala mereka meninggalkan Al-Quranul Karim, wujud mereka seperti tidak adanya mereka. Rasulullah SAW pernah mengadukan kaumnya kepada Allah. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi katakan, ya Allah, ya Rabb, sungguh kaumku menjadikan Al-Quran sesuatu yang mereka tinggalkan. Hadirin, kemana Quran kita? Dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita, pernahkah terbesit dalam hati apa yang Allah inginkan dalam hidupku? Buka Al-Baqarah, buka Ali Imran, sampai kita temukan, oh ini yang Allah inginkan dalam hidupku. Dalam surah Fatir ayat 32 Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kami wariskan Al-Qur'an itu kepada hamba-hamba yang kami pilih. Faminhum zalimun li nafsih. Ada yang setelah mendengar Al-Qur'an mereka zalim pada dirinya sendiri. Mulutnya berkata menerima Al-Qur'an, tapi perbuatannya menginjak-injak Al-Qur'an. Ketika ditanya siapa Tuhanmu? Allah.
Siapa nabimu? Muhammad. Apa kitabmu? Al-Quran. Tapi perbuatannya tidak mencerminkan ucapannya. Al-Quran bilang ke barat, dia pergi ke timur. Al-Quran bilang haram, dia tak peduli. Al-Quran bilang jangan dekati riba, dia tergoda peleter atau pinjol. Al-Quran bilang jangan dekati zina, beranda sosmednya penuh dengan aurat yang terumbar. Kelompok pertama ini jamaah, mau berbuat maksiat separah apapun tidak akan membuat Allah rugi. Apa kalau tidak bayar zakat Allah akan bangkrut hadirin? Tentu tidak. Apa kalau manusia seluruh dunia tidak ada yang bersujud Allah berhenti jadi Tuhan? Tidak jamaah. Kau mau berbuat apapun Allah tetaplah Allah. Mau jadi orang baik atau tidak, mau jadi orang soleh atau salah, Allah tetaplah Allah. Merekalah yang rugi. Faminhum zalimun li nafsih. Merekalah yang zolim pada dirinya sendiri. Jamaah sekalian, wa minhum muqtasid. Ada lagi orang yang sikapnya pada Al-Quran setengah-setengah, yang enak dikerjakannya, yang berat ia tinggalkan. Padahal Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara total. Jangan setengah-setengah. Karena setengah-setengah adalah watak orang munafik. Kalau dilihatnya Islam menguntungkan hidupnya, dia berdiri paling depan. Tapi ketika diminta berjihad, diminta berkorban, diminta berzakat, diminta bersedekah, dia mundur. Naudzubillah. Lalu yang terakhir, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ada yang sikap mereka setelah menerima Al-Quran, mereka berlomba-lomba mengamalkannya, mereka berlomba-lomba melaksanakannya. Sosmednya dipakai untuk mencari kajian-kajian ilmu, WhatsApp-nya digunakan untuk menyebarkan kebaikan. Al-Quran di HP-nya lebih sering dibuka daripada game atau sosmed. Hadirin, ada seorang anak, matanya buta, otaknya sudah tidak bisa merespon dengan cepat, tapi terus berjuang menghafalkan Al-Quran. Ada seorang nenek berusia lebih 80 tahun, tidak bisa membaca dan menulis, tapi terus berjuang menghafalkan Al-Quran. Ada orang yang hartanya tidak sebanyak kita, tapi tenaganya dia gunakan untuk mengamalkan Al-Quran. Al-Quran menyuruhnya berzakat dan bersedekah, dia sisihkan lebih dari setengah upah hariannya untuk bersedekah. Ada orang yang waktunya tidak sebanyak kita, tapi dia sempatkan mengaji di sela pekerjaannya. Kita yang Allah berikan umur 20 tahun, 30, 40, bahkan lebih 50 tahun. Mata kita sehat, kaki kita kuat, segalanya ada. Apa yang sudah kita persiapkan sampai hari ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita selalu berharap semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan untuk dapat mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum. Fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh, akramil awwalina wal akhirin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulik wa malaikatil muqarrabin. Waradallahumma anil khurafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar
وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة وجميع المأمورات والواجبات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزنا والزلازل والسيوف المختلفة والشدائد والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة خصوصا في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه wasallam. Istaqimu wa rattibu sufufakum rahimakumullah. Rapatkan dan luruskan barisan. A'udzubika min hamzati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Mustaqbilan qiblati Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لابتغاء مرضات الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاستجابة الدعاء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.